aerodroma glavnog u Podgorici, put Zete. Zapuštane rupe. Jeste. Samo se vidi Pardus. Samo da ti kažem, znaš ko je Pardus, ko se je zvao Pardus? To je Pardus, ali što se je zvao, zbog čega? Aha. Vladika Ruvim Bolević prvi. To je to. 1604. godine na Đurđevdan uveče skakao je na Turke Haračlije kao crni panter. A crni panter se zove Pardus. Pardus, da. To je... vidiš one planine tamo, svaku znam... Put Kuča, pa više Kuča gore. Svaku znam, gledali smo iz cimenta, svaku. Eto. To pričamo o Cvijanoviću. Evo, gledaj sad. Čita u Podgoricu. Kako leži u dolinu. Ničega tu nije bilo kad sam ja odio pješke. Ne bugom, i ja sam dosta zapamtio, čerao nam kusa. Sjećaš se ti kusa našega magarca? Gdje smo čerali bez repa što je bilo. Bez repa, sjećam se onoga bez repa i oka bacova, pa mu je Eto tako. I oko napravio vještački. Pa opao neđe izgubili. Bili su tu u štetu farmake i neko od tijeh okinuje rep magaradu. Jest. Sad, pošto je stanica, on je zvao Stana, bila na pljacu pa je izgubila neđe ta rep, bila sramota bilo što. Vratila se i oko sa onoga balkona ispred kuće trijema Stana rep, izgubila Stana rep. Rep, Stana rep, tako smo se mi šalili. Tu je crkva, prošli smo je staru, štećnu crkvu. Tu smo mi mali i manje, znaš. Pa su prodali, što imam ugovor koji je onaj vojvoda Radonić Snjeguša dao Novaku Živaljevu zemlju kad su počerali Turke. Imam taj ugovor napisan, imam i original. Kad su jednom napadali Turska, je bila bitka na Farmake, Novak se zatvorio u crkvu. Oni, jedno momče od predaka Miloša Mijajlova po stranu. I uspjeli su da zaustave Turke, u suštini nisu bili pravi Turci, da nas iz oltara od crkve su pucali. A vojska se bila povukla gore na Pardusa, Pokotske Gorice, Radoviće Gorice. Stoga tu su i čekali vojsko. Ovo se izgleda da smo ušli. Ovo ima i na internetu, može da se gleda i na snimak. Da, kako ne. Više ti je nacipovan, shvataš. Jesi vidio one stubove što je došlo nam od one kuće nove Svetkove, bila naša? Ne, nije se. Ono u ulicu, kako nisi put kuće onamo, od Paklenica i ono, vidio si? Ja jesam. Donule ću da dovedem ovim stubovima samo neseći kabel internet. A kabel internet, ja. Da, dotole ću da ga dovedem od pumpe do pumpe ga ima. I tu ću već ovima poznajem te ljude što rade u internetu i hoću da dovedem kabel da ima svi. Jesi me shvatio? Jesam. Eto tako. Sad gledaj. Došli smo sad
Evo, ovaj će ti bulevar na Nikšićki put ovuda se Jest. šalje, ovi ovamo lijevo, će Jest, da jest, ide. jest. Do dole Nurađe, mislim, shvatio. Sad Jest. idemo put mlina gdje smo mljeli brašno na Moraču. Jest. Jest. U mlin kad doćeš, a iz mlina kad ti rekao. Eto tako. Da ti kažem kako je već druga priča, to je sad skoro je ovo pušteno. 13. jula je prošle godine ovo pušteno. Sve ovo Čičkovo polje tuda što vidiš, što je bila država uzela Jest. i restitucijom sve su vratili čije što bilo. Jasno. Da se poznao tu jedan Brekčić, kao da ga je voda nasula. To se Evo ga zove, u Ovčar se zvalo. Je se Da. Ovčar zvalo? Jes Ovčar. Ali Ovčar ti je ono što je škola na Ovčar. Ona osnovno amo Je. pri Sitnici. A ja? Jest. Evo ga most, vidi ga, tu su mlini bili. Jeste, taj brijeg počinje odolen pa dolje na stare mape nacrtan imam vojne mape iz 74. godine. Eto tako. Evo je, vidi, zlato. Evo ga most. Gdje su bili i kakva je Morača ovdje, bistra. Sad ćeš vidiš, evo ga vidi most, evo ti Morača vidi kakva je Jeste. dolje. Ta cijemna tu je bistra. Vidiš? Ja vidim, super. I ljudi, svi ovi znaki, ako se nađe na zabjelo, bježi uda, samo da ide kroz grad i brže stigne. Jeste. E, Da obilaznici. Kako se fino vide od planine ovo. kako ne, sad je ovo malo izbistrilo, kako ono, malo kiša pala, osvježilo i tačno se vidi sad druga rabota. Gdje oni predajnik, ono što se vidi tamo jedan stup, je li to Zla Gora? I jesu, ono ti onamo Zla Gora, dobro si rekao. Kuće naše